Ticket. 1 cedi per. 2 cedi. Mama Akwaba, wa friend Ajoa searching Mesrel. Now was subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Ebusiafo, ye mami mo omoton ade e wodwom e no ma no demi. Omo nsem omo kan ina ne se NDC party no e de omo sieves ye to aba ma omo wini. Ah ye de omo sieves kra no. Omo nya 2 months. What should as a memory won to me quickly now one farmer NPP for back. Because a dear neighbor Bobby take it. Our de more our market. First one 10 pesos, about 20 pesos, and I do 1 cedi. NPP if you are bearing then and saying, is NDC for the more margin say, Omo hassle our market in Kwana Mube Tinchi Mosa discount. Carry for the one water and the water we also. Take it 1 cedi no. More started at the 2 cedis. Amunya Bosmu Lumpo. And Moboa, Monsanto family movement people. Mamma said, no, dear, answer for empty before my head. Ah, may I say, Mahama, and no year uses to create Jan. Ticket, no 1 cedi. Ticket 1 cedi per 2 cedi. No better cry now, watch your mind. It will be a year now. I want problems always. So, oh, may a year, dear, answer for MP before my head. And my young coffee, or what's in a few. No, when you don't know why it's going on. Reservoir, as I'm not. All of a sudden, Aquaco, yes, and Corano, Obian Fed Anemra. NDC for what can almost in the car. Most sorry, Aquaco says a journey, a buffer stock for Dianing in Ano, a Dianinti. What was this again in Akodi? Omo Cotton, Master Bakuno Casayano, I felt bunny as a one. What is it? Was in school and one back when I want. What's what now? NDC for the basis acquire. Went to me a mower. And all cats are running your journey. They say, your baby who the young me. I feel about the pa. Doctor, what's it check down so? Onion in term. No fan could an Adrian and co. Or my HSS and could only be dear papa. Says also, Bema headmaster. Oh, no problem. Business, headmaster. Headmaster, headmaster administration. Me, we headmasters, the Nanka move Shanko school. And I say, baby Muska, Munkojum. Man, no so casa, headmaster, no casa, I say, I know Sanu Mupe. It's a mama Muska. No Mako Jum, Makoto Balima, Makoto Gari, Makoto Aponche, Moko Kukuno, Nam the Manko Danedi. Eti munko to manko dano na wo muni ade e de yan say free education I won't teach ma ya ni wo mu obi ka wo Ghana ha any course free education I won't teach ma because already mama ya tia say mo ba be ye ni ye am e ho atoye mo be better sources of funding ade but he says something another transit for 8 years no ya hu say funding no obi a complain ho every scan call bibia ya kama ana school bia no anasa abajuma bia no a de betimi aka se bia e ka bi ni baabi on and off because e bi ho a wo be na etwa oka ana nya sa na je e no wo si wo ba na ba be ni ya ade ya hwe ni mu ne se ene ya se nkwara no fa aduane no mra wo ye ready so wo kwa ye be se anopa team pampa o su no wo se ko koko na wo be ya mama koko no mu mpi mfa make ngum condensed milk pano ka ho pano ni ho a munye donut nka ho kosua munchi bi nka ho na nkoda ne ndidi awia no omuni omumu no anaso omu bibi no fried rice ni adade mumu bi ni anyume shawarma pizza ene adade mu fa nkoto nkoda no ni enwu se mu feed nkoda no no ba omanim doctor go si check down come that abu baba be class ma be ma excuses ana akofo bi akobia mama wonko da ya na kobia aduane no onko da ya na ko se what is a President John Mahama a pin and no condemn the ye nothing no support what so a condemn sa act no see a bubu buffer stock and kodana bi an akodi what and also news item bi a say wa condemn eh ne de mo ko say kodana bi an e di me fa ho awofo mo fa di an ne nkona mo mani nkodidi
na mo mani di de ko no mu didi a ombe yakese ombe ba fie no ma honhono na mo ye fine na mo so mani age no ma hwe mo koda no mo ma ya ni na ho university for no so bio o mo nka na ba o ka che se first year for no ye free nti anu an se si ankoda yi ko George nso a chase mo ma George no mo George ko university antentem na ke university wanya ni bibia waya ni ko twese ni tishifi no ombetua ma no o man tia esi me no mu de be kan wo so Dr. Kwasi Cheda so the back nena na kontiane na niabre right abusa aha wuntumi 101.3 red na fe wuntumi TV na o hwe yan dwuma de ne talk Ghana Mary chairman Dr. Edmond Pompe na fe Dr. Kwasi Cheda so na wo fie ha ye di enkomo quick one ma memra yewra opome pra ho doc yan hwe parliament say there first set aba Tell ya quickly now, so no see pent all 4 years pa. My penny pentem why be an no. Appointed committee so omujume de say e bibia sha no. Committee no ma constitute first deputy speaker ahia for no ye chairman obeda no. MPP 44 e woso no ye Afenyo Markins. Mami Patricia Apiaje na Patrick Abuama na fe anodompre. Say ni panel na work committee ni so a echo. What are you expecting from them? Question. Ejuma na eje action nsa no beden. Obetimi aye. Nti no ne yehwe. Ghana for na de John Mahama abre. Na ode John Mahama abre no so. Ode John Mahama abre no. Omo say John Mahama na betimi aye ejuma na maye. And na yakoso an in. Ono na the president of the republic. Yegina ye we shine well because o man say ya. Yegina ye den. Yetimo bi. Nti de ye paniye. Na mo sa ba ba sase ye yetimi anya krata. Every friend say Charles for no ho your friend say Charles for no mo say Charles obi ka say Kwasi Charles there be headmasters in our Ghana no full name me say conference of headmasters in omo say obi anfa duane mra no maama no ka che say enkwara na bia no mu di no enye ne say wonti no ya be mo duane papa di ana nkofo hwe so ne ya twa abama no oba ye wo say modi anu na mudi na ya nya kwa no eno no kwa no were you expecting anything different because you to ba wie ye no warehouses are eno edi go o mabu ani ansa bi asam no ya ka no ani ka say eduan na ifa na kofa no anu na me ka che say eno no eduan na ya se ade mamu a enya no baba stock for bi na ya fa tie me asinkwa eduan na ya se enya no kwa wunya bi ni o eno ya se wo ma me nya banku ngu bag mu na fa bra bedi o ma me nka yi omuma konkonte ni adade be fa roba ncheche won sana ache aduane na ya di ma okra na ya se enye no na ye mfa mawo ne mo afa wo de bra ne bra bedi ho ne be hu se ancheche no nso ewum na ti me de na me ka ni nyina ne se Ghana fo ye me ye ni na ho enya abotre ne ya ntwe enye sese kra ne be ka ase kasa de ko de ani je bi na o predict se bia I will never men predict doom da wo fa se foni bi school Lizzy jamene na ba o school me peniye so no okwa ka benku ama no da bia be omba I think so be call next week also okay nti wo prepare be ka benku ama no yeah me nim say anono de say anopa bia metina de aduana akoma na metina de akoma no and there many problem but me say majority of enkwala no ne yaka o masem ho enye de wo wo ska obetimi aye it's about enkwala ni na metimi aka cho ne put it on record say Kwasi Cheda kai me say ene yakase nkoda na nkasa mfo mo aduane mra anasa wofo no mfa aduane mra nkoda no almost about 80 to 70 to 80% ebe fie aduane nkwa yakase wo de ye bibia fi so mo say expenditure ne so nti aba ye ba be fre Ghana fo ni adwenjene ho wo de ma set committee wo de ma committee ni ntrase na committee ni nkase sesi a na ya hwehwe enema mu nyina no aduane no na ebo Ghana ka eti awofo bia mfa aduane metimi aka cho say 70 to 80% of the children ebebe fie awofo no ntimi fa nko omuzu no betwa yanum na aduane no mama so be ka che say aduane an odi no an di school kwa the kama kwa ni say aduane no enti early days yet mo fa aduane no nko mo sito sito so de say nyame adama okoda kodwum a ebisisi kwa no nche moto anu mato dokun aka ho dokun za mo beto mo hwe de ya de roba na kekere ho sana che se de be ya ense de roba we inside ne bi make ka bankun ma bobbo na
ntampe na gugu mu chobos no omo kwa